asia na ha na bema kwan na ye de asia se da ne ye wo de asa oje bre ehwe ye na utie bi erade fa nkomra somdwe mu onye o shenkani a share live on Facebook/Adom TV e Go TV a 119 DSTV e 280 o man hene kwabna sante e wa ha se be anopai ye mu ache na Joshua e bia boko bibia nye boko sa se so anopa na se ne mo oni su biriwa na o camera edwina fa ne titimu nyina ye kra na se be ye nyini che cameraman edwina na emayi that's the problem say emayi wo pa edwina otinyi manimfu edwina mani so won be se be hu tin wa kra hu nyina ntimi nyina na titemu se afu kakra nti wo kakra bi wo yeah etem tiri hu nyina ye white minja mani mbra emra ana yenhwe emu de wen si ja say brane yenhwe white no chusu bako emra ana say ni yenhwe emra ni yenhwe debi na nya kasa iso ana make mi si ja na emra ni yenhwe to asa kasa iso ja otunyi no emane mra ana say emfu emu de wen mi si ja trinyi na emra ni yenhwe no na meka meka ba ka de ibenya ma no komfa hawa na ho ye nyame adom me wo ye pa na ye brade wata no so nye ba anu su no wow nyame asida ye bebre nyame wasida ye bebre mi finimu makumem nyame wasida ye bebre me mate me call no Kolebu Nyame Adom a successful young man but oyare serious na me ben no ana o ka che me se san komo na ya edidi na anopa no ohwe wo ni phone so see yen kan more enchire Ghana for se enyi sika ana enye japade opomu di ni nyame ehia opa o so bia kudu sam pepe so na eno maybe after Alaji Baturi the second person amakusu e Kolebu yes yeah me hwe age na me hwe de eye no na me hwe sikani adan na me kekesi ani a no se onyame we no onti na sida no ho beto onti na sida enti akwasi ngobodi ni obi akon akwasi se de nyina sika kire ye ho no onyame nim de enti a esi saba saa nyame no obeyiwe free eye ofiri akase be pie oni pa ni so yesrem ade achi saa nya obotom musika no nko na ese hia o saa ampa echina nkwara me ese ikosuku ene efiti ahimachi ene school fees the school fees the memuna se kusu muna kwa yeji umuna yeji da we de nyimuna se bia na meka me de kwa ma kofa ba bi pa o na mo de mo de akototo mia hodo no ayi awade jakopo me say fiti du fia na jo mapo ekoise meditative mo mani say wabre no aba no ndo fa ben or gene fast because kukwada no pa say oko the vacancy and one means 1 2 3 we have to do this we will not pay out na so the akwara na odie ikade ye odesa na ba ni nyina no nyambe hwe ni monyam very important media na make catch on say see ejina ha pampi say ye won kwano nko ade it tells me say nyoma pa meti menya na nenu sabeka say rade ma wo de obedi kina o ma de ncho so obi da no wan sore na say rade man de obedi kina enti ede no de wa hihya fa ye bia na bebem ba kwa bele na pa de edi de kwa so ni team ni nyina nka you focus on sa video na Disadel college no wada makache diet anse be ye me hu ye na kojo fojo ni me din ko I can't even watch na ti kojo fojo say now decide say the banko boarding and now say ontina fie e dey na o man ye kure say enne no na me kana me say o man asem si a biribia dan ye nhwe e haw na wa asem no na ye nhwe anu aduro no e ha adwene a typical example na me ka say maami asem abe enu ekosi say so bi e kasa na me say de di kan obi ni Ghana obetimi establish say maame no wawie sika anamontuo na watunu enye ni so asefem ahodwiri se sika puduo saa especially when Bank of Ghana for aka kire ya hohiem se nipa dodo na ahodo sika no hayi pa GR for be kwa kohwe eto aso otwe and all those things nemo de enti odiko pie ewo eye court ni se obi a woma na kwanya se woma na djuma ye bebuno a watu anamo a enim guase
we've let that thing out. Yes. So what it means is that and they share obia dream says no man in the tia. What I say normal because as can or man how do we think like that as a country? How do you think like that? It is not what they are doing now is that it will come to you. Uda bibia Muslim fanya man say bibia muso obi akwaji bibi obi atu anamon wo man mu akwaji obi baby akwaji bo de obi atu anamon wo a wo hwe mesisi a me no kasa hwe me bo discourse na me ye nyina so bi dia ma wo a wo hwe me a ka esi amanyo se ma hu ni mfaso nti no wo wi aga na sika wo wi aga na sika wo wi aga na sanya ye hu sa o. We are not ready to correct the wrongs. Now the no your first time Sika will yes sir. And Sika be on your boot. Of watching the me busa say when say are we looking for solutions about minimize and I must add we maybe man and how effective are even the agencies now say so mo side in the busy. Two the here say the moral fiber of the society core fiber no efficiency for mo akoda 18 years onya akukuduro timi kokofa ade a enye ne dia. It's a taboo. It's a no enya amanyosem. Let's continue to have that discussion on sika shona akopie wo a public officer dem no se sika enam ne kwanso na apie wo ha asotwe wo we have to give it to her. But concluding and leaving out other things no ye mano all these years and I want internet so now would you know they say them person call house boy with you person call house girl with you person who did agro agro yen candy wachi a won tiase you agro no yen candy wachi. That's why and Ghana in Koda bia no or sorry boom at 18 or person jump boom because the na despite it can be possible. We are teaching them a certain shortcut to life and as a result of the kind of conversations that we have. Amanyosem na di too much. Bibia, amanyosem bibia. Just too much. Yentimi ma in conclusion as of my ye nyina be take decision say ade we nyenti yen condemn me. Ye na we asone ha. Na we asone ha. Enti bede ne yakoya nim so man. Enkona we de ne yetete wo mo. Hwe sukuufo obi de ne ba ba suku. Now we are why dear no yes social media and your man send for tasa yes so obi ba no anwen se no di man panin na bushia fo nyina atem sa ni pa no ukwase okoka na asema na da akwa bi a kokko bi okoka de nya human rights ka asema odidi na nado dan kwa ba ko didi na ekoka we kusi se mini obi be party atita for both sides titru ndc anya other ye kasa ni pa you think that we are here just to as I say so anyone so say asomai there be you think that what we have to do sani dem a wo santete ne dem wan ka ba bedu ba bia wadre e de entete ne pese ye tete ye ma no yes ye ja ma nchiri ma de pa ne ye ja ma wo si ye ja wo mo say ya akra ne ya de anya ne ntimi nkorete no na obewie na mpanimfo bia beta na tia ma no sa power no yes e ma ne ye because on anything wrong because we chita from penny 42 you mba be defend no nya sem na ba hesuku ti sa disco se san fonyi na ehuru gunu se sa de ti wo de suku ti sa disco there be na anamo akwada etu wo se nyame na bo aye ko ka be se de ni timi atechiro obi ko adiniti abose bed wo eju do be kom no hwe ayonkofo no mde ago hwe nkoma watie o TV so hwe fie o free mu wo hwe sa nyoma nyina be sia we say no there's a problem along the line of upbringing there's a problem mo be nya worried because all nyini no wo hunu sa ne ya buru obi ya nya ne hwe emra ne nya hwe abusua ne nya hwe decision bi anteki ene wo mo aye de wo mo pe obi ba wo de na be school o mesua de e de no waye I was so ultimate punishment na na yanko secondary school no boarding house I say na net na we mu kwa de time no o senior no why say dan and ogino na wo no why say akatie bi e say na kwa de we mu do na pe o senior say dan na wo ya akatie bi na wo che na se you know so Ministry of Education media and Ghana Health your friend say from say GS Ghana Education Service
Ade na mo ye and mate say as a power na war headmaster na gigi ni nyina fi wo se eto mo ntime nya hwe na so kwa be wi akire na wo mo e ye ba be yi wo mo die ya ba be punish wo teacher for mo kro mo tina mo sa de ye osuro se ye ntime punish nkora ya kasa wo mo mro wo mo nku won but you say trust maka say ya can say really the right word no about ni wo back ntimi nya hwe ana nkura ne na musa na no akura ya je no fo kura na wotumi approach teacher no teacher ono ni teacher yi no omumu ade sentade ntientia school atade o say etra ne kotodwe wakobua no yakoka hey and you get parents and citizens no akosku ho ekokon back to a lot of things that make catch us say yes here need ko bia say ukuma achimoto school no mo say yen school we no person ba nko ade a say ne wo say e wo hihye ni mo ti munti da etie nche bia o enyo ma dia ya manyo sem dia right ebebo ya nkasa. That's how we do our things in this country. But yeah, you say betu horo. Na ye no na ye say no ni ni ho. Na nkra ne na esofa. Wo mo no ma benyina ya kandifo. Afi no ntime nya hwe. Ukoku. Say no pen committee. Na me see multimedia say me anopa bedwam nko ade a. E say me dress kama na me ba me say da bi. Me da me bodanta. Na me de ye me ni kro na kire say me ye me. Ne nka mo asem no wa ben ye. What be that? The next we want to know obi run no nyina no pa na on the TV because me the danta by obi ankasa. So the next we to run. Nti they say schools will be a e kura ye ni standard ye ni hweso de de bia meka aji bibia tum no sa kro no e problem sa kofom na problem na kofom obi betimi atete ni de ye pa na so obi pia bonten no group obi hia no na fi ase nti tia ko ese covid o wa ma area ho nyina obi a ho ama obi a ho anye so wan na fan what ti o ba se de akoma covid no be de na wo be dey and obi ko obi asam obi wie kura de be tramp wo de ne say first po obi etu akura bi ye bone a wo mfiri abusuan na so otimi punish no you know and so no obi ntimi mo obi ba obi ntimi nti obi ba because of na etire ni kwasa nkura ye na nkura hairstyles nkura haircut was school akura ketwa 4 years aye drug woni tiri so ase Hey, Ghana fool. Ma suku ni nye suku di. Ma kura nya kura wonyini a no aye pani. And then the fault. Oh, obi a person e beluku ye. No, mama ye nsua ntrasa. Aye sua broso. Na say na me ka de bia me say, we've lost our identity to the extent say, and now di kokokura na di mankan ya. Ye hu sa wo krasini. Ye hu so ye krasini wo di kokonte kura na obi so wo di tioza fia na yesro o be show say no because of what to kwan ko obi kro so na na so project wo de no ho omo ba ha kro mo cherish ye na so ya de ne yemu mumie ni na ho asere ye hwe nwoma sua so mumie sorry mpanimfo yesre mo ye nkra no ugya wo mo say me yentia wo mo a wo mo tra so enye fe me yentia kra no wonyina wamfiri ho kire no kwampa no kire no wonyina watumi akunu ba bi obefa. Okay, so you better was time no crash. You better was ebre no dia ebre. So be no say dey kan ye nti. No krepa, ensem do na kwa no. Yeah. Asam kro ya beka sa so some issues ahodo ho. I was say address. Ya beka some ways amame da pe. Ya beka kan. Eso nkosi hwe. Nkosi hwe. Dia yen hanze be say ya china to mo say ni nyanye sika na be hwe no. Obi ankenkan issues na ehia makwan nye. Akwan be brenya. Na no memenda kwahwe ayi ansa wam kwan so. Yes 8 hours no mu gina kwan so. Omayimu nkran ha ya between nsawam na wode baba bia ayi taifa na sese. Omaka ho. Akwan ne nyensuo na to yira se ho basa. E de na mpanifo mo ye. Wenu mu sa na wo se ye di hu nkomo. Na tibi bo mo man ne kwa animu. Nye de bia bena se kwasi se ne sa na de ache. Na mo aso ya medi mo ho cheze. Ya sori ya nipa krofo no na ye de mo ba besi ayi so. Ne ya kan Miss wa be kumi. Oso wa mo. Oh, David o ma yi de mo aro ho. Eh besia, but ni nyina emu no achia enso emuye. Just always do things right and be positive. Ghana abeyi. Why? Ye kwaba.